Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum namai kazing keu zi kreuze kchum ting kum chang na jang kai jam dai sum mai ting chwa de rein sa Paulia gai radle North East State Assam Dima Haso District and Rem Banglo gana ditok chararia ka changba garim pui ki gdi ba four lane katle bige puni ki mama teun siani begu ka charang kang pemi compensation ngau mak bje gana ISF Indigenous Student Forum mena puni ki teun siani ma land affected owners mazangoluza haflong ge nznai damai ge protest te ka kadai dele za district ge pasui te ma district administration mena sa za ai pau lam gana pasui te Mazangoluza District Authority Mana Ngom Paule Zakatele Mate Magza Zanapnui Kigarim Puiki Katale Bigina Tensianime Land Affected Owners Mazangoluza ISF Indigenous Student Forum and Znai Damaiga Haflonga Protest Kakadai Baza Garim Puiki Tewang Begina Puniki Gumama Tensianibe Pi Wang Luza Tunara Tangzapnui Hanga Katarang Kangora Bamba Compensation Ngau Ribzigana Close Pepet Rahangana Ki Z Dimanteuza Protest Delay. Zana North East State Assam Dima Haso District Anui Zemep Baobam Ziliangrong Mipui Association Assam Banai Ziliangrong Student Union Assam ZSUA Lamgene Anui Zem Roge Dima Haso District APSC Campaign Diswang Ne me Barat Jeme Kibat Wile Jen me Zana Assistant Account Officer Ngaulume Senior Engineer Kibalung Beko me Zana Hegya Zeng Drame Zana MACS Duipet me EM Cyber Podaming Drame Ramgalung Kome Zana Nawa Daime I me perege felicitation Getobe pebe program bam gai delay zakate delay Zaitiga Penuize Misui Besam Sagai Luze appreciation certificate do pegai delay zakate lay Za APSC Campel Lume Benai Junior Engineer Ngaulume I me boze Penui Pui Peuko Pebizigene Zana Hereuze Kia Luze Pebigene I gomze Duwanglu delay Daze Ize Biki Hangzene Bizidira Runne Magzakagane Pram Pezet Hang Zana pe bau me hangadu ki gi be chang de lei pose digena anui rahei hang ka dai be du hai mena ran kai ze nrize te ra de lei agum ze ku be ngau chil ra hangge zana pnui da gna pzet pram hangadu ma ki i be ngau ra hangge num de lei zana MECS te ti be kreuze ke chum election ge duwang me bau da gna du anui pram pzet i ra hangge ta te gai gu lei bez du anui hai mena num te ze la mui lei zana APSC campaign lume junior engineer ngau lume zana te ti be kreuze Chum election ge MACD pet me perege misui I zai ge to ber chagai bisam pe changai dele zana anui Ziliangrong ram hangena ning reuze ta te me zana pezet mezete kan to me Ziliangrong me pui association zana Ziliangrong student union Assam ZSUA me perege du misui I zana ge to bisam pe changai dele Zana North East State Manipur Hill District Ramage Garim Puiki Tleurahang Road Project Ringeuze Srukhangge Indiramgu Center Mana Kacharangkang Krol Hai Mingeuze Mingeu Lupet Kai Dele Zakat Dele Zana Chuna Manipur Hill District Ramage Garim Puiki Tleura Road Project Ringeuze Srukhangge Indiramgu Center Mana Kacharangkang Krol Hai Madaize Mingeu Lupet Kai Bize Pace Pakat Chumbe Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY Lamgenele Zakat Dele Zana Manipur government ne tetibe hamamange saza Hill District kakle be penmak be bamra megeza ipo scheme ka hachi bize techu gudle zakatule zana Manipur Rural Development and Panchayat Raj Minister Yumnan Kemchanne saza ipo scheme hange kacharangkang krol hai medai pere lupa kai bize Ministry of Rural Development menele zakatule Zana Nagaland Eastern Nagaland ge Bamehange Ministry of Home Affairs MHA mena perahange kamkyo gaibe Frontier Nagaland Territory Indiaramgo government mena teleugai dibzigene Eastern Nagaland districts roge total shutdown te bize amai kazingkyu zikreuze kchum sumairia notice sampe wang changmaktane ten dogure le zakatse dele zana Eastern Nagaland districts roge total shutdown te bihige ledrabe public movement zemana me tetkan Zana government go private go educational institutions school le sikira melena zana power department medical emergencies fire and emergency services PHED domestic line zana banking postal service banai telecommunication zai business establishment zai private construction ramza let kulei zakatidle
Zana Indian Meteorological Department IMD mene saje North East State India State babam kacham cham Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram zane Tripura ge namai kazing ke zikreuze kachum sum mai gene chonai kazing ke zikreuze madai ba mairia tingrui inchi magleus du ruigu lei za kachuli Zana North East State Nagaland ge wangderbe Lok Sabha election ge Naga People Front NPF lam ge na tamagule ze kachedle kagne NDPP go candidate Dr. Chumben Muri ze wangderbe Lok Sabha election ge ngagule ze kachedle za aize Naga People Front NPF magu working committee ma khage tetibe ma mai ge ko hima ge ne robam ge ne kam ke gaile ze MLA pe achumbe moki kon ne sali Zana Indiaram gu center mene tibah mamai ge Indiaram ge Citizenship Amendment Act CAA tingkom chang na za kreuses kuigu hingdi kai ra dele je kam ke un chi chakai dele zai chuna Indiaram gu center mene tibah mamai ge Indiaram ge CAA tingkom chang na za kreuses kuigu hingdi kai ra hange kam ke goibe dai kau lo designa Muslim me rasi sauze Hindus me Parsis me Sikhs me Buddhist me Jains me zane Christian rasi me Afghanistan Bangladesh zane Pakistan kadai ge Tatibating kom chang na za kreuze madai ndui ke zi himreuze cat soga India ram ge lungyun meze India me hangge lutei gai ra hang citizenship ting koming e lungge pe rabe hingdi le ze kachuli zai CAA ting kom chang na za kreuze skui gu hingdi ge ze muslim me dua citizenship pe chilak le kagne Afghanistan Bangladesh zai Pakistan ka dei gene tatibating kom chang na za kreuze madai soga lungyun me rasi muslim me sauze ka cham cham ze India me hangge lutei gai citizenship pe rabe hingdi le kagane chipo changane lungun medua India me hangel lute gaibe citizenship pe chilak le zaka chedule za I citizenship hange apply to rabza online gene do apply to dile za ache zana bugu apps zedu mati magze pet gule zaka chedule za Indiaram gu Union Ministry of Home Affairs mene saza Nagaland ga indigenous hazard me ki bizigene CAA tingkom changna za kreuses kuigu hingdi kai magule zaka chedule zana ministry mene saza CAA tingom changna za kreuses kuigu za tribal hazard me ki bebam gya kai magule zaka chedule spozigene Assam Meghalaya Mizoram zana Tripura tribal hazard me ki bebam zana ILP bam Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram zana Manipur gya aipo CAA tingkom changna za kreuses kuigu hingdi za kai magle gudli zana Indiaram gu center mena CAA tingkom changna za kreuses kuigu hingdi za Indiaram bebam cham cham gya kai ni dele kagne North East State gya tribal hazard mena lungpui bebam samna sam Nagaland gya CAA tingkom changna za kreuses kuigu hingdi za kai male zana Assam Meghalaya Mizoram zana Tripura gya kai mak bebam ramedu Sikh schedule bam bigya zana Assam gya Karbi Anglong Garo Hill Meghalaya gya Chakma district Mizoram gya zana tribal areas district Tripura gya kai magle zaka chedule ai gena namai ke jingke hizikreuze ka chum tingkom changna jang kai je madai summai ting chwa ke dere in sa po za loi gai dele pe gai jaing kingai ni milei ne je to dele